Kaya kumpisa na ni Angeles LGU ing pamananggal kareng iligal na strukturang makatalakad king lele ni Abacan River king parte ning syudad. Ay ni report. Inumpisa na ning Angeles LGU ing pamaglinis ang pamaglako illegal na struktura alinang pas king 3-meter easement king Abacan River Access Road. Kapamilatan ng Mayor Carmela John Lazatin II, penimuna na ning task force sa Abacan ning clearing operation. Kaya bela mo naman kanitiring may ayalimong opisina na ning Angeles City Government. Voluntaryo na lamang piglako ring informal settlers ting talakad lang struktura kilala ning ilog. Bala-balao si pamaglako hanggang ala ng pakatalakad na struktura karing barangay makapadurot king Abacan River. Layo ning operasyon na linisan ning lele ilog karing illegal na struktura pati basura. Prioridad ng Mayor Lazatin ing pamaglinis king paligid para king kaligtasan daring Angelenyos. Ako po ilay kagambuan ning News Force Pampanga, Palitang Tutu, King Balen, Susuyo.